api manete du si penhana ilukku. Mulu ber mbak semono nami oni ber mani maruba pe sengsara. Hola nomor butuk-butuk do hami. Nggo do hono kumula taro kepeng nami. Uwam maruba dang aro kepeng. Kadang la mahami marbutuk-butut. Malasiru hani Tuhan ini leto hami butut iba adong me. Sarong alon nami si setepari. Ade makadang jonmon. Taridok ma unang kotor nin nama tiba. Nang arong batu unang pola putamu itu dan nin na tiba kadang itu tuh itu kae. Jadi kadang niku matuba sumonon. Dia mah banokku ho patet niku. Maruba piho banokku dang arong hepe baru banokku ho niku tu bana. Mulu asiru hani Tuhan denon na den no dalam. Niku tu bana. Kalau man na ibana so to be mapikir ben na bana. So lema matangi yang mihita Tuhan ni. Saboy tadi arong mangurupi hita pala sotik. Kalau mangbuat si hopin yan. Niku kadang tu bana. Kadang rog unariru haku de Tuhan. Atau nahati mata pambanan ni na mangurun araku kada. Pikir itu suri. Gelek ko peso ni sipata mangan. Sipata semangan. Unggo ubah sekolah arang mampu sekolah. Sudah aku pikir anakku ini abel gahian. Unggo sekolah daw na aru banoko membantu sekolah mang inang niku ke itu bana. Kadang acik dua memang ka. Acik na. Lang terlalu siabe suku-suku muna memang kayak serupa deh. Nah cuma auto kayak lang boyaw macerita masondi ya sida ali mekelao tangi mulo nung witunda lokal tangi so ke ale bi abenon nasi puro memang nasi na sial tanang ari udan na udan utaon di ala ni demi marbutut asa boy tahe pale menor sa papan ubat tu bahana ane ba bena gelle ko peni simona uma sekolah doau ne bana baru ko sekolah nang tang mampu mambeko sekolah niku tu bahana ale ba bena mulasi rohani Tuhan ni patiuran ada dalan tu iba